Welcome to Andalas University. Andalas University is one of pacemaker universities in Sumatra. Carrying out the vision of being a leading and dignified university for the glory of the nation, since 2013, Andalas University has been included in the category of the first cluster university among all universities outside Java. Indeed, Andalas University is settled on rank 10 out of 4,350 universities in Indonesia by improvement the resources of higher education institutions towards world-class university. Andalas University campus located in a 500 hectares area. Notwithstanding right in the center of Padang City, the beautiful and pollution-free. Campus location is approximately 15 kilometers from the capital of West Sumatra. The comfortable college area provides a cool and beautiful clean learning environment for 5,300 new students who are accommodated by Andalas University every year. Naturally, from year to year, an enthusiasts continue to increase from all corners of the country. Sesuai dengan visi UNAN itu menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat. Dalam hal ini ada indikator-indikator yang harus kita capai dan ada pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah, Kemesdikbud, dan juga dari pihak institusi dari luar negeri. Kemudian di satu sisi lain, bagaimana kita menjadi world class university itu bisa kita lihat dari berapa banyak kita mendapatkan akreditasi internasional. Prodi-prodi yang A yang ada di Universitas Andalas kita dorong untuk mendapatkan akreditasi internasional. Currently, Andalas University has 15 faculties. Dari tahun 2015 kita sudah masuk klaster 1 di antara 4.000 perguruan tinggi di Indonesia. Hanya 2 perguruan tinggi di luar Jawa yang masuk klaster 1, yaitu Universitas Andalas dan Universitas Hasanuddin. Kita bersyukur atas hal ini, dan tentu saja juga akan mendorong kita untuk bisa berprestasi lebih lanjut. Kemudian dari 120 program studi yang ada di Sumatera Barat, 36 terakreditasi A, sedangkan 66 terakreditasi B. Kemudian ada 3 yang terakreditasi C dan yang lain dalam proses reakreditasi karena mendapatkan akreditasi minimum khusus untuk program studi yang baru dibuka.
Currently, Andalas University has 151 professors. This number will make Andalas University that possesses the most professors in Sumatra. As a matter of fact, this number will continue to grow along with the acceleration of the grant program for professors obtained by Andalas University. Di samping peningkatan sumber daya manusia dari segi staf pengajar, dari segi dosen, nah tentu dari segi tenaga kependidikan dari pegawai Universitas Andalas. Nah itu kita lakukan terus. Nah salah satu upaya itu adalah kita melakukan pelatihan-pelatihan baik di tingkat level kepala bagian maupun level kepala sub bagian. Jadi sesuai dengan keperluan kebutuhan kita ingin penekanannya di mana gitu untuk peningkatan. Di mana kekurangan kita itu yang akan kita isi dan kita tingkatkan terus. Nah, di samping itu juga pendidikan tinggi. Dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga senantiasa mengundang dan menugaskan beberapa staf-staf dari perguruan tinggi di Indonesia untuk peningkatan sumber daya manusia dari segi tenaga kependidikan ini. Protractedly, history of a university which is now occupied 10th rank in Indonesia gives an undeniable quality for the existence of a college. Since it was inaugurated by Dr. Andes Muhammad Hatta, who at that time served as the Vice President of the Republic of Indonesia in 1956, Andalas University continually innovation to improve the quality of education. Furthermore, Andalas University graduates are currently able to compete at national and international levels. It has been proven since the establishment of one of the pride universities in West Sumatra has generated many clever cum qualified scholars. Kalau saya lihat di Universitas Andalas tahun ini kita sudah mempunyai peningkatan terutama di bidang-bidang lomba karya tulis, terutamanya dalam program kreativitas mahasiswa. Alhamdulillah tahun 2018 ini kreativitas mahasiswa yang kita sebut dengan PKM 5 bidang kita didanai sebanyak 114 judul. Jumlah 114 judul ini itu termasuk peringkat 9 besar seluruh Indonesia. Dan juga hasil dari pelaksanaan PKM itu tahun 2018, itu kita masuk kepada 16 tim di tingkat nasional. Dari 16 tim ini kita masuk peringkat 5 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi artinya prestasi dan potensi mahasiswa kita di bidang kreativitas dan karya ilmiah ini cukup tinggi. Referring towards graduates who are able to compete at the job field, Andalas University always perform various cooperation programs every year in several countries. The various sequences of international relations between Andalas University and other international institutions which are currently established reach among 20 to 30 countries. Supaya reputasi kita itu Universitas Andalas dan kinerjanya makin baik, tentu saja hubungan internasional kita juga semakin baik. Kerjasama internasional kita juga semakin baik. Tentu saja kerangka kerjasama kita semakin kita perkuat begitu. Dengan siapa kita mesti bekerjasama, tentang hal apa kita mesti bersama, tentu semakin kita lebih fokus lagi. Various facilities for central building activities or meetings in Andalas University environment also become supporting facilities and infrastructure for entire campus performance. One of them is Convention Hall, Auditorium Building, Student Activity Center Building. Andalas University also provides student dormitory service units that conduct comfortable and conducive residential support for students during their study.
visibly to increase the faith and obedience of campus residents, Andalas University has a Nurul Ilmi Mosque. In order to spark and enhance student sports activities, Andalas University provides various sport facilities. Concerning of support the health service of the campus community and the surrounding community, Andalas University established a hospital in the campus environment that has been operating since July 2016. Instead, as a form of dedication to the community, Andalas University has established a micro hydropower plant and a clean water university Andalas service. Some banking center service units that stand on campus as amenities of service for students and employees of Andalas University also can be utilized by the community around. Beyond the vision and mission implemented by the Andalas University, it will convey the possibilities to establish Andalas University fit in the best for education sector in this country to always produce best and qualified scholars, dealing with the vision to become a leading and dignified university for the glory of the nation.